Kapengkerkeun tuh geuning dunungan Wilujeng Sumping kangge ka Bapak Jaro Haji Yogi RCTI Gunung Batu Jonggo alah sareng abang Haji Robin Roda Malam Gana Mekar Cibitung nya antos kayaknya kesalajengna kangge ka Abah Juna Pamahan bah apunten sepuh Asuropati nya Abang Toker aya Abang Toker heboh jaya lipo Cikarang nuhun punten mangga jajab salendang naka asak lemat jangan ngadang api jay galuh pakuan Amandor Duloh Pakadus Ences Bos Rapli nuka maksud dalapan sadayahnya pajajaran Akure Wilujeng Sumping sareng Bapak Ketua Umum Kalang Paduan apa naferi tempat payung keadilan ayeuna singkil Bapak Haji dipun Kantul dayan Bapak Haji Kantul Ketua Garda Pasundan Cikarang Pusat Pak Haji Bodin Dewan Bekasi mupus di asma warisan sama-sama pendosa nyuk jeruk galur cacandrangan Haji Kantul Ketua Garda Pasundan Siliwangi pepohonan Wilujeng Merak Ibing Sosoderan asakle 88 Cicau singkil kayaknya hatur punten kasadayana jurabak Amandor Odoh nuhun lambang Ketua Karang Taruna kejayaan Siliwangi harapan putra pajajaran anyar wawangiran tambah pintar kajangan raya semua asakle 88 cicau aya mah ampuk lungguh tersabangan tentang kandu kata ingkar Abang Komeng Polres Bekasi Siliwangi kinanjang Bapak Haji Debreng kesatria Bapak Haji Debreng jas merah pemangku hajat Pasit pitutan Kalikan asa dulu Beruntung asa dulu Nafsu tak kabu Acepot Jalan Cagak nuhun Pak Haji Debreng Di batin mah nyanggakeun panglaris Di batan Saewa lebang Pak Haji Sagip Pak Haji Delu Pak Haji Ganda Sakayu di damam Kalura pepet 88 Jauh marubag Oburan Sampayun Bapak Obed Goler Obed Goler 88 Aboncel Akure Kuno kuring Bos Jaun 88 Sinala Jago Palit Larang PRT Parman
Bos Rohadi Putra Kabek aya mah. Bos Rohadi Putra Kabek anu bagus. Reng-rengan Jadi. dalapan. Pak Haji Bodin. Alura Kaji Yogi RCTI masih dari Bapak Haji Debreng. Ayo Pak. masih iring Bapak Haji Debreng. perang penting Haji Bodin Dewan Bekasi anu bagus. Masih eling perang penting Bapak Haji Debreng. Iya. Kembang Pemaku Negara di taman jas merah. Pemaku hanya iya. Sengitnya buat Pak Haji Debreng. Jas merah. Pemaku hanya. Pak Haji Debreng. Jas merah. Pemaku Petang Pak Haji Debreng. Sumadina Nuhun Baje. Kaobe dalapan Kuku punga gimbung Alura pepe Bang bara Tatan Bos Kure. Pustika Ratna Silakarang. Umonggang Apa Bos osi Kure. Sinar Jago. Nuhun. Abocel. Egar Karang Taruna. Umpi sawang Apa osi Kedua. Kembang Semuanya buang Abijay. Aobed goler Mustika Ratna Umonggang Bos Bijay. Tetep nak ngalanggang Jeranu gelis nidang Bos Bijay. Aobed goler Bos Bijay. Bos Rapli. 88 Cicau. Lepas jelita dosan Apa na osi Rapli nuhun. Apa na osi dalapan 88 Sangkat dan Bos Jago. Apa na osi Odin Hasan. Sautuan Bos Jaut. 88 Apa na osi dalapan Bos Jaut. Terapi kana kaawanan Bos Apa na Jaut. osi Sialuyo sabi lulungan Bapak Haji Bodin. Alura pepe Dewan ada Bekasi. bagus Pak Haji Bodin. Terapi kana Pak Haji kaawanan Bodin. Alura pepe Pak Haji Bodin. Dewan Sialuyo Bekasi. sabi lulungan Bapak Haji Bodin. Dewan Bekasi. Sinar Jago. Pengalaman jelita dosan Pak Alura Haji pepe Bodin. Anhun. Silidang dosan Pak Kadus Ces. 88 Sangkan Aduh, terasa si Ces. uyuhan 88 Anhun. Alura Kaji Bodin Bos Rohadi. Bos Rohadi Putra Kabek Silangkara. ada bang Bos Rohadi. Pak Haji Bodin Dewan Bekasi Silangkara. ada bang Bos Rohadi. Putra Kabek. Bos Rohadi ada bang Bos Haji Rohadi. Bodin Dewan Putra Kabek. Bekasi Dei sayang Bos Rohadi. Gus Pasini Silangkara. dibangun jadi Putra Kabek. aku rek setia Ya betul. ada ben Bapak Arman. Bang Bapak Parman. 88 nu jadi sisi jalan Pak Sagrek. jujur nama Amandor Dulo. buang hati asak Amandor Dulo. Amandora dulu aduh bakir Amandora dulu dalapan Paleseng Bule. sang sinang kembang Bapak rong Kadus. podas Leseng Amandora Bule. dulu ada bakir Cicau. kira Bapak Kadus. apa tepung deui. Bapak Kadus. Leseng Bule. Cicau Pak. kembang rong Amandora dulu nu podas ngajar Bapak Obed Goler. 88 Pak Obed Goler. pangkana jujukan akadus Panuhun. Panaosi. Cicangor. akadus ces dalapan Panaosi. 88 Sinar Jago. dimut Bos Black. Bos Black. aduh Bos Black. Bos Black. aduh Palurah Pepet. Junan abdi Bapak Lurah Pepet. tong 88 kali Cicau. tong salampang Palurah Pepet. Panuhun. lurah pepetring orang jalan ulang Bapak Uli lurah pepet Sadam. dalapan Sinar Jago. nasi kupin Pauli kupang Sadam. karepang nunggu mulung kurupang lupa tujuan Bapak Uli Sadam.
katungkang Aboncel ketua Dung Kalam Taruna matang pemangku aja hadir mah Bang Boncel bos pure Mari mau gugupang ajak tahun tuh Pancap bos pure Bang rokodan tukur Angin gunung anu tiis ngadaling api jai Mapai edit mapai sisi pasir dulu kawing Bang Pijai Ayah kiji tangka kembang kaca piring api cai 88 Nutawang kabayang berapa api cai Betermasa diri fungsi kadajang Bang Rapri Maka kenapa sitning mas keta abdi Bang Rapri Kakayang pasti nitong udara deui api cai dalapan Nu jadi saksi kaca piring api jeng aduh cen nu jadi lamunan api jeng dalapan Pamin Unek kadang Bapak Amin rek di saban kowe Bapak Amin Baranang siang Pak Adun Tes kaca piring pos rokadi kepanu jadi lamunan pos rokadi putra kabeh susu kanong Bapak Haji Bodin kapi bandang Bapak Haji Bodin lalakon Bos Rohani Bos Rohani ayana anu kasorang Bos akadus Rohani tes dalapan Bos Rohani katan jaga gapeng kolang Bapak Obed Goler 88 Aceh tahu dedetei apa na osi 88 Kenyol kembang kaca piring apa na osi dalapan Obed Goler 88 susu ganteng Bapak Wakil Idin kembang pisang kapi bandeng Bapak Wakil Idin apa na osi 88 Aceh tahu dalapan selidang dong Hadir Bapak Wakil Idin sangkan jantan lauyun tapi karena keawanan tinggal luyu sapi nulungan Baper Haji Pepe tinggal luyu sapi Bapak Lurah Haji Pepe dadap jangkring adit takawin akadut ces deui kajajar pak Bapak Lurah Haji paingan segenap pikir arang-arang rik paturang sapanjang urang kumalang Bapak Manor dulu urang kenanya isinya Bapak Manor dulu betul tentunya siaran awon betul di siklan Kenyol bos dulu anu bang bos kure sinara jago Bapak sing boleh mah penuh kuring apa di darang Nuhun sepuh ulis atang sinara jago anu mana Tung ala katung ya udah pikir kuring geus ngain ai kumakan kocaya nana wayang wayang Bakadun cen ya Bakadun cen dapat Haji Bodin tahu Sinden goyang Bapak Dewan Haji Bodin Bapak Dewan Bekasi Bapak Dewan Padang Pak Haji Bodin Bapak Dewan goyang Caipong Bekasi. Haji Bodin Pak Haji Bodin Haji Bodin Bapak ada Dewan Cilangkara ngopang Haji Bodin Dewan Bos Ato Bekasi Abang Pijai goyang terus goyang Abang Pijai Abocel Haji Bodin Dewan Bekasi Patang Parangsang Bos Ato 88 Saran Bos Simtin Aja Ato Haji Bodin Bos Ato 88
goreng Bos asor Ato akadu sukses akadu sukses deh aduh batu Bos Ato abisin Bos Ato hiburan penting Dicau Bos Ato 88 Dicau rame kaca aduk saya goyang pembukaan Sinti Nara Bos Abu Mundur